Webafowethu nangumgibe insizwe edume kakhulu lapha na ku TikTok ke ethumela ke umlayezo ke lapha na ke kuMbeje. Siyakhumbula ke bafowethu uMbeje ke usanda khipha ialbum ke lakho la ke lapha kabuhlungu ucabashe ke lapha na ke enye insizwe ikhona ke endimeni kaMaskandi ke uphinde ke umgibe ke wabhekisa ke umlayezo wakhe ngqo uyena ke uke umfoko amapholo ke lapha na ke encoma ke isenzo sakhe kodwa ke ngale kuqamagula ke ake ngiqala nginibingelele bafowethu la kwesiqiniseko AC Media moqala ungena kule channel bafowethu ngicela nje wenze ubulungiswa ke bokucindazela nje ibutton la subscribe ke lapha na ke uphinde like ke lama video ke sikwenzela wona ke uze kube lolu ukuthi mesifaka indaba ke uyithole ke ishisa ke njengoba ke zinjalo webafowethu ke umgibe ke sethumela ke umlayezo ke embili ke lapha na ke ewuthumela ke omunye ubhekisa kuyena ke umfoko amapholo obungcobo ke lapha na ke aphinde futhi omunye ke awuthumela ke awubhekisa kuyena ke lapha na ke uMbeje ke lapha na ke lensizwa ke umgibe ke ikhulume ke nanga ke amazwi ke engikholwa ukuthi ke ungayizwela ke mbole semakhaya ke mase uyaphawula ke usho ukuthi ke ubona kanjani ke ngalombono ke kaMgibe awubhekisa kuMbeje ke aphinde futhi ke lapha na ke abhekise ke umlayezo ke obheka kuGengcobo bafowethu nazi indaba awuyithokozele Beje wozala hlala phezulu gegezile Gengcobo wozala hlala phezulu mana Beje lala mfana wami I'll be short and very quick Beje bengelele ingoma yakho manje kuseni yenayina ethi imizamo yami Beje mfana wami liyangoma imnandi I can relate futhi kuyona nami because ngisuka khona lapha Beje mfowethu into ekusanganelayo mfana wami istudio sakho Beje udoti there is this sound angazi ma ubasket noma abona lonke leyo mfethu yona ingoma zakho Beje lo abonje le sound that sound is very disturbing dot that sound is very very disturbing uma ungalazi igama disturbing akusho ukuthi uri manje ubheke kuGoogle uyobheka ingoma zakho Beje zonke vami zinyazwa ile sound ongayazi ukuthi eyani leyo sound leyo umbhedo phela Beje nina niba u4 nina abafana nje abona kufanele kube umaganga bewucabashe kube umnyovu kube nguwe mawuthi uyabheka Beje labafana bakudlulele kude manje because of this sound yakho ndoda zama Beje bethu kushintsha istudio sakho bethu siwudoti singamasimba ndoda shiye iyakulimaza phela ndoda iyakulimaza Beje ngiyakutshela ke mfana ke njengomgibe ongcithezi oyimele nje thank you school out I'm done with you good Apolo bafuze mfowethu buti wami fuze mfowethu ngiyibonile mfowethu ile indoda line up mfowethu izolo yombuso mfowethu wamaciko mfowethu mhla ka28 September mfowethu 2024 siyabonga mfowethu yabona game mfowethu angikwazi mfowethu ukuthi imali uyithathaphi ukuthi mfowethu ukwazi ukuholela lezi ngane mfowethu oyibhizileyo mfowethu because ngithemba ngiyibala zo56 uyazi 56 wabantu ke ozobaholela mfowethu uyazi uma mhlambe ubanika an average of 10,000 rands per person sibheke mhlambe ku 560,000 imali kumele ubakhokhele yona abanga mfethu if uthi umuntu oyedwa uzomnika u10k sibheke u560 uma mhlambe ke uzobanika u15,000 per person mhlambe sibheke ku840 sibheke ku840,000 uma ukuthi wonke umuntu ozobela fana ke uzomnikeza mfethu u15,000 sibheke ku840 ke mfethu uyinkunzi ndoda yabona that excludes imali yoMC yabona so okungenzeka ke mfethu le mali yogcina wefuze isifike mfethu kubani kuyimillion imali ozoyiholela mfethu ingane zabantu zivusime siyakubo nazo ndoda yabona khona nje mhlawumbe okungogqizile mhlawumbe bekumele aplastindle usezokwazi ukuthi aplast yabona mhlawumbe lempandla ewusaliwa mhlawumbe ayihlawulile isizokwazi ukuthi ihlawule yabona so ke mfethu siyabonga ndoda angazi imali uyithathaphi noma uduna abantu noma ubabamba inkunzi noma umbulali noma kodwa ke whatever okwenzayo mfethu kwenzisise mfethu ngoba uyabacabangela abanye abantu awufani isihluthu lesi isithi abantu bese bezoyibonakalisa okay
siyabonga Pholoba, siyabonga Foze. May God richly bless you, my brother. Uphila mfowethu.